Окей, салам достор. Бүгүн бизде 9-чу сабак. Биз мурунку сабакта определенный фразаларды үйрөндүк элек, мисалы үчүн open page, read the book деген. Бүгүн ошону толуктайбыз. Себеби бул жерде бир канча дагы сөз калган эле. You say, match the phrases and pictures from 14 to 22. Match деген эмне эле? Толуктоо. Match это нет, complete, complete толуктоо. Это кандай эле? Соединить, Соединить. Соединение, да. Соединение. Pictures. With the pictures, yeah, pictures это картины. Да. From 14 to 22. Okay, can you read the first one, please? Nurgul? Sorry, can you repeat that, please? Very good. Yeah, what does it mean? Сейчас. Эмнени түшүндүрөт деп ойлойсуң? Повторить? Да. Извините, могу ли я повторить или что? Can you? Можете повторить, пожалуйста, да? Yes, that's right. Sorry, can you repeat that, please? Можете повторить это, пожалуйста? Окей. Если бир нерсени түшүнбөй калсаңыздар, ушул фраза өтө помогает. Мисалы үчүн, хоть куда-то поехали, не поняли. Бир адам англисче өтө жакшы сүйлөйт, өзүнүн эне тили болсо, мындай аябай түшүнүш кээде кыйын болуп калат, акценттер бар да. Анан сиз Sorry, can you repeat that, please? Можете еще раз повторить деген нормага эле кирет. Мисалы үчүн англисчедечи. Можете повторить деп. Окей. Кийинкини окуп көрүңүз. Yes, go ahead, Нургул. Картинасын неме кылабызбы ошондо, табабызбы или окуп эле которобуз? Азыр биринчи түшүнгөн аракет кылайлы, кийин өзүңүздөр. Окей. Окей. 14, да? 14. Sorry, I am late. Окей, биз эмне деп I am late. Биз эмне деп I am late, I'm late эмес. Мисалы үчүн I am late. Неге please дебейбиз мисалы үчүн? Окуйбуз акыркы. Sorry, I am late. 14-сүрөнү көрсөтөт. Sorry, I am late. Извините, я опоздал. Да? Опоздать, да? Да, опаздывать этип калдыңыз бир жерге. Мисалы үчүн, бир жолугушуу болуш керек эле. Жолугушууга 10 мүнөткө опоздали. Sorry, I'm late. I am so sorry. Мисалы үчүн, я аябай, мне очень жаль, я опоздал деген бар да. Sorry, I am late. Бул бир гана эле класста эмес, любой жерде колдонсо болот. Okay. Go ahead, please, with the next one. Bucket, try, please. I don't understand. Я не понимаю. Yes, I don't understand. Ушул жерде бир еще атат бар. Бул I don't know менен I don't understand эмне деп түшүндүрөлөсүздөр? Я не понимаю, I don't know деген. Не знаю дегенде? Я не знаю. Я не понимаю дегенде, мындай сиз мындай түшүнбөй атам, дагы түшүндүрүп бер дегенге келет да. Бирок I don't know десеңиз, я не знаю, я понятия не имею, Ушуну көп путают маанисинчи. I don't understand. Can you please explain it again? Можете еще раз объяснить, пожалуйста? Либо I don't know, я не знаю. Go ahead with the next one. Бахет. Can I have a copy, please? Very good. Что может быть? Можете дать копию, пожалуйста, да? Can I have a copy, please? Мисал үчүн, бул жерде жумушта айтайлы, бир анкетаны толтургула деди. Анан там же раздают бумажки, да? Ушул жерге толтура аласыңар деп анкеталарды. Анан кийин можно мне еще одну дегендей, да? Бул жердечи. Бирок копи деген копия деген да. Негизиненчи. Бирок сиз эгерде что-то хотите скопировать, can I have a copy, please дегенде эле туура келет. Бирок бул жерде көбүнчө можно мне еще одну бумажку, больше всего.
Можно я тоже заполню эту бланку дегендей эле, да? Can I have a copy, please? Okay, go ahead with the next one. Нургүл. How do you spell it? How do you spell the nickname? Spell. Spelling деп болады. Spelling бул правописание деп которулат. Мисал үчүн хорошо деп жазабыз, на русском о везде. Ошондо хорошо десе, именно ошибка в правописании, туура жазууда ката. Ошондо spell деген бул ар бир сөздү, мисал үчүн атты билбейбиз да, бирөөнүн атын, мисал үчүн Нургүл деп, сиздики го еще оңоюраак, Бакыт дагы оңой. Мисал үчүн менин атым өтө кыйын айтылат. Мен өзүм атымды spell кылып берейин. Бүбү Мария, double I да в концечи. Анан кийин биз бирөө менен тааныштабыз. What's your name деди. I'm Бүбү Мария деп айтып атам. Анан кийин конкретно жаза албайт, кыйналат. Анан айтып берет. How do you spell it? Как можно по буквам сказать деген түшүнүккө келет да. I say B-U-B-U-M-A-R-I-I-A. Еще один плюс. Can you spell me? Can you spell your name? Ушул фразаны жазып алсаңыздар деле болот. Can you spell your name, please? Дейт. Мисал үчүн атыңызды жаза албай калса, Can you spell your name, please? Аябай популярный тоже. Или how do you spell it? I'm Бүбү Мария дедим. How do you spell it? Кантип по буквам айтасың дегенде, сиз сразу уже spellды көрсөңүз эле сразу по буквам нужно, оказывается, говорить. Деп түшүнөрүңүз, да? Окей, дагы еще популярный неме бар. Spelling bee деген competition. Среди учеников в Америке есть. Spelling bee деп коет. Spelling bee деген киносу дагы бар. Сөздөр менен жарышышат окуучуларчы. Мисал үчүн аябай кыйын, узун сөздөр бар. Анан студент ошол сөздөрдү по буквам айтыш керек да. Ошондой бир соревнование бар. Тоже очень популярный. Киносу дагы бар, если что. Okay, go ahead, please, with the next one. Ошондо кандай болуп калат? How do you spell it? Then I don't know. Я не знаю. Нет. I don't know. Жок, бул жерде диалог болбойт да. Бул башка эле предложение, башка маанини берет атат. Жок, бул диалог эмес. Бул просто фразы, которые они очень помогают. Ошондо how do you spell it дегенде скажи мне по буквам болуп калабы. Да. Как можно по буквам сказать? Больше всего так переводится. Либо can you spell it? Можете по буквам сказать? Дегенге түшүнүп келет. Okay. Go ahead with the next one. По буквам сказать, сейчас будем сказать. I don't know. Я не знаю. Yeah, perfect, Bucket. Я не знаю. No, это знать. Knowledge деген дагы бар сөз, знание деген. Okay, go ahead with the next one, Bucket. Your turn. Excuse me, what is it English football? What is it? What is it? In English. Простите. Откуда вы с Англии деген чувство? Жок. What деген что деп которулат, What's it in English? Мисал үчүн бул жерге любой... Что это Англия? Что это Англия? No. Сиз өлкөлөрдү кайталапсыз. England это Англия, England. English language. Английский, да. Yes. What's it in English? Мисал үчүн кечиресиз, англисче кандай болот деп айтып сурайсыз да. Мисал үчүн excuse me. What's эшик in English, for example, yeah? Сиз ошентип сурасаңыз болот менен, мисал үчүн excuse me, Бүбүш, what is эшик in English, for example? Мен айтам it is door, It is a door. Бул эшик, англисче door. Мисал үчүн любой нерсени сурасаңыздар, менден англисчеси кандай болуп калат, эшиктин ордуна
excuse me, what's it in English? Деп айтып қойсаңыздар болады. Okay. Go ahead with the next one. Can you help me, please? Чем могу помочь? Пожалуйста. Сіздің уже баяғы мұрынғы білген сөздеріңіз шыға баштады. Can you help me? Чем вы можете помочь деген бе? Вы можете мне помочь? Можете помочь мне? Можете Can помочь мне? you? Yeah. Can I have? Can I help you? Десеңіз, могу ли я тебе помочь? А бұл жерде can you? Можете ли вы мне помочь? Okay. Go ahead, finish, please, Bakit. What page is it? What does it mean, page? Страница. Да. Что за страница? Какая страница? Какая страница? What page is it? Okay, it is 151, let's say. Okay? Азыр, давайте сделаем так. You will have 3 minutes, okay? 3 minutes, and please finish it. Match with the pictures, okay? То есть, соедините с картинами. Соедините с картиной, да? Yes, that's right. Yep. You have 2 or 3 minutes, okay? Okay. Sorry, can you repeat that, please? Pictures 19? Okay, 1 second. Where are you from? Нет. Мен екі жолы вопрос беріп бітіріп отпаймын ба? Where are you from? Where are you from? Repeat, повторить, да? Я вообще никак не могу это соединить. Окей, давайте тогда вместе сделаем, да? Окей. Sorry, can you repeat that, please? Извините, можете повторить, Дейт? Any ideas, Нургуль? Any ideas? Какие-либо идеи? Я 19 думаю, 19, но здесь что-то тоже не совпадает. Where are you from? This, sorry, can you repeat the place? This,
Уже. Yes. Where are you from? It's definitely 19. 19 it is. 19. Yep, that's right. Бул жерде диалог болуп атат да. Ошо диалогко жараша коюш керек, э? Ошону айтам мен. Да. Второй уже Sorry, I am late. sit down. Okay, sit down деп. Да, видите, он такой зашел и такой учитель. Okay, no problem, sit down. 14. Yes, 14. Там написано. I don't understand. Это будет... Бул 20 болот, э? Эмнеге? Мисал үчүн, yes, what is the problem? I don't understand, дотат бул окуучу. Бул айтат, yes, what is the problem? Yeah, да. У тебя какие-то проблемы? Какие проблемы у тебя? Yes? Yes. 20. Yep. The next one? Can I have a copy, please? Yep. 15. Yes. 15. Yep. It is 15. Here you are. Сиз бир нерсени бересиз го? Вот, пожалуйста, депчи. Here you are деп бересиз. Here you are, көрдүңүзбү? Булай айтат, копини берип атат. Мен сөздүн эмес, мындай сүрөткө карап эле айтып койдум да, чын айткандачы. Okay. Here you are. Сөздөрүң. Have you are. How do you spell it? Go ahead with the next one. How do you picture 22? That's right. How do you spell it? It is. How do you spell it? You see here the word cat. C-A-T dedi. Go ahead with the next one. I don't know. I don't know. Yep. I don't know. What does I know? No. 22? Nope. 22 it's cat, yeah? Cat айтпады го. Бул спел болчу да. По буквам говорит. Видите? 21. No? 21 деген. 22 деп коем да. Или это 17. It is 17, I think. Попробуем сейчас сделать сами. What is the capital city of Brazil? Кыз ойлонуп калды. I don't know. I don't know. I think, yep. Ну, я так думаю. Сейчас еще проверим. Может, я тоже допускаю иногда ошибки. Okay, excuse me, what's it in English? Yep. Так. Pictures. 16, 18, 20, 21 калды, да? How can you match the words and definition there? 18? Excuse me, what's it in English? 18? 18. No, потому что мне дадут, you can match the words and definitions, вы можете соединить, наверное, дадут. Больше всего будет... 10? 13. One second. Biz 14'ten başlatacağız ha bu jақтан. I think, excuse me, what is in English? It's a cat. I think it's 21. And can you help me, please? Uh, 19? I think it's 18. Yep, 18.
Мне тут азыр эми соедините, пожалуйста, слова с значениями. Дотса бул болсо ойлондот. Can you help me with that, please? Yeah. Можете ли вы мне помочь? Yeah. And the last one? 16. 16, yep. What page is it? It is 84. Okay, now let's check it, okay? Let's check it. Listen and check. Okay, сейчас 33 открою. 1.33. 19. Жақсы угултабы? Ооба. Sorry, can you repeat that, please? 14. Sorry, 1.33. 19. sorry, can you repeat that, please? 14. Sorry I'm late. 18. I don't understand. 15. Can I have a copy, please? Yep. 22. Yeah. How do you spell it? 17. I don't know. 21. Excuse me, what's in English? 20. Can you help me, please? 16. What page is it? Okay, биз ушул экосун каталып турбуз, э? I don't understand менен can you help me please, э? I don't understand 18 экен. Бул now can you match the words and the definitions? Okay. I don't understand, мен түшүнбөй атам дептир, э? Okay. 18де can you help me please это 20 ганаке. Can you help me please? Бул жерде суроону сураптыр, э? Okay. No problem, no problem. Хорошо. Окей, азыр бир сыйра кайталайлы предыдущийлер менен кошо. Жакшы эле көрүнүп атабы же өтө кичинекей болуп калдыбы? Жок, көрүнүп атат. Чоңойто алабыз да экран. Окей. Я вот так сделаю. Вот так троешься. Окей. Бир-бирден по очереди маанисин айтып кете бериңиздерчи. Start with the bucket. Let's start. Yep. Open your books, please. Откройте книгу, пожалуйста. That's right. Go ahead, Nurgul. Go to page 82. Wait, 4. 84. Picture. Сразу айтайлыбы? Да. Жок, picture керек жок. Эмнени түшүндүрөт ошо маанисинде? 84-түнчү бетке ачайлыбы же ошого кеттикпи кандай? Кет баралы. Баралы. Go ahead with the next one, Bucket. Do exercise A. Сделайте exercise деген Упражнение. задание. Yes, задание, упражнение. Задание номер буква A. Read the text. Text окуйлу. Very good. Yeah. Next one. Look at the board. Смотрите в доску. На доску. На доску. Nurgul, go ahead. Close the door. Закройте дверь. Work in pairs, groups. Answer the questions. No. Жоқ, бұл work in the pairs, groups. Эмне түшүндүрөт? Работать Группами или парами. Yes. Работать в парах либо в группах, да? Answer the questions. Отвечаем на вопросы. Well done. Yeah. На вопросы. Listen and repeat.
Слушаем и запоминаем, или? Нет. What does me repeat? Повторяем. Yes. Слушаем. Повторяем. И И повторяем. Мгм. Стендап вставать. Sit Мгм. down, сидеть. Yep. Turn off your mobile. Выключите мобильные телефоны. Well done. Yep. Please stop talking. Пожалуйста, Решать. не разговаривайте. Или? Да, не разговаривайте, перестаньте разговаривать. Yep. Окей. Я думаю, что turn off your mobile. Бакыт, I think at work you use that word. Yep. Your boss, I think, say turn off your mobile. Yeah. Ошону көп колдонсо керек. Айтабы? Баягыдай встреча болгонуңуздарда выключите свои телефоны. Да, Да? конечно. Да, Очень да. популярный. Turn off your mobile. Yeah. Бул жерде кээ киши бул китепти ойлоп калышы мүмкүн же, может быть, мындай сөздөрү больше всего школьный жака окшош деп калышы мүмкүн, бирок на самом деле нет. Бул жерде бизнес инглиште бар да. Именно бизнесте же болбосо жумушта. Мисалы үчүн айтайлы, working pairs. Работаем в команде, в группах деп, teamwork деп көп айтышат. Answer the questions. Окей, өтө эле көп. Окей, муну карадык. Азыр давайте вернемся на страницу. Окей. Окей, акыркы жолу ушул жерде болчу, vocabulary'де. Хорошо. Listen and circle the letter you hear. Okay, azır pronunciation. Look at these common abbreviations. Can you say any of them in English? Listen and check. Okay, аббревиатура, же болбосо, да, аббревиатура. Эмне түшүнүккө келет? Есть ли какие-либо идеи насчет аббревиатура? Okay, I'm sorry. Например, аббревиатура деген бул сөздөрдүн биринчи, мисалы үчүн айтайлы, жогорку кеңеши. Let's say. Кылышы эмне болуп калды? JK, жогорку кеңешти JK деп биз айтып коебуз, кыскартылганы. Аббревиатура деген эмне? Кыскартылганды түшүндүрөт. Мисалы үчүн BBC, British Broadcasting бир нерсе болсо керек эле. Ошондой да, USB, например, BMW, ATM, мисалы үчүн Autonomous Money Transfer ошондой болсо керек. CNN деген кыскартылгандары бар, Мисалы үчүн USA, the USA, биз кыскартып айтабыз. Бирок бул жерде не всегда биринчи тамга салынат. Кээде өздөрүнө жараша бир кыскартуулар болот. Мисалы үчүн очень популярный сленгте lol деп которуп коюшат, же болбосо because деген потому что деп которулат. BC деп которуп коюшат да. Because потому что дегендичи. Ошого жараша азыр бир сир айтып көрөлүчү ушул сөздөрдү. Мисалы үчүн кайтип биз окуйбуз. Yes, please, let's try. Nurgul, you try 3 words. You? Okay. Yep. BBC. Yes. MTV. Yes. Bakit, go ahead. CNN, USB, Yeah. DVD. That's right. Perfect. Finish, please, Nurgul. BMW. Yep. ATM. ATM. That's right. Yep. Okay, now let's listen and check it, okay? Did we spell it correctly? 1.36. Okay. BBC, MTV. CNN, USB. DVD, BMW. ATM,
BMW деп тура эмес айттым, а? BMW. Бирок BMW деп дагы айтышат, BMW деп дагы айтышат, потому что немецкийде W деген тамга жок да. Булар ушул W-ны V деп окушат. Например, это немецкая или... Да, это марка немецкой машины. Немецкая, BMW. да, марка, как я знаю, да. Да, да, конечно. Ошо на немецком V бар да, W жок. Ошол үчүн BMW деп айтсаңыз деле ката эмес. Аябай бөлүнө беришет. Баягы BMW деп окуп, кийинкиси BMW деп окуп. No problem. That's all right. Okay, now we are going to complete the alphabet chart with these letters. Listen and check, okay? Бул жерде алфавиттин чарты турат, э? Let's try. Complete the alphabet chart with the BC, okay. 9, 3, 8, 5, 1, 4, 4. Бирок бул эмнесине жараша айткан түшүнбөдүм. Ошону айтам, кантесиз буну? 3 egg. Complete the alphabet chart with the letters. Listen and check. Bike, phone, boot. Окей. Анда просто listening кылып коелучу. Я не поняла это задание. Именно эмнесине карата берилгендиги. 1.37. A, H, J, K. Последовательностин эле түшүндүрүп атат. J, K. Интересно. Окей. B, C, D, E, G, P, T, V. Okay. F. I got it. H, J, K, мисал үчүн A деген саундты берет го. Мисал үчүн тамгалардын өздөрүнүн аттарычы ошого жараша кылат экенбиз. Мисал үчүн A, H, A деген барында болот, J, K. Бул жерде болсо 3, E, созулган E, B, C, D деп ошол логикада алыптыр. Okay, let's go. Let's try it by ourselves. Бул жерде поняли, что J эмне болду? Бул жерден кайсыл туура келет? Эй. Ону тамгаларданбы? Бул жердеги тамгалардан экен. Мисал үчүн B туура келбейт, C туура келбейт. D, K. K, that's right. A, train, A, K, A деген звук бар экен. Окей, буну кылдык. Эми болсо сөз кылган И, B, туура келип атабы? Да, D тоже. Окей. We тоже. Окей, давайте катарынан кылабыз. B туура келип атат. D. C деле туура келет. C деле туура келет, туура. C, кийинкиси D. D туура келди. K туура келбеди, M, Да. N, O, C. Жок. S туура келбейт. T. T, that's right. T. U туура келбейт. We туура келет. V. Бул вообще W. W туура келбейт. Да. Же болбосо В, вообще туура келбейт. Теперь кыскартылган egg, F, L, Egg, F, L. Буну жаздык. Ой, нет, Кейди ада написали. Калган сөздөр кайсылар калды? M, N туура келет. F, L, M туура келет. S. N. S, that's right. S.
X, Y, Z. Okay, бұл by phone. Бұл қайсын жазып қалауыз? O. O, yeah? Just O. Phone, O. Жөн эле O эмес, O. Бираз. O. Phone. Андан кейін қайсылы қалды? Boot. U. У. Boot. Q. U. Қайсыл звуктарды берет? Екілі тамға қалды бізде өзі. U. У. Da. U, Бұны- W. W. Бірақ W-ны U деп айтылады, U. бірақ білбеймін. Неге бұл Тура группа. келбейт. Ну, попробуем. Напишем, проверим, да? Окей. Бірақ window дегенде U деген үнді берет негізінен. Окей, давайте попробуем. 37-е. 1.37. A, H, J, K, E, C, D, E, G, P, T, E, F, L, M, N, S, X, Z, I, Y, O, Z, I, Y, O, Оуны қылған бұл шыға. Q, U, W, Окей, U, W-ны өлі қалып тұрып шошылы. Азыр кейінкіні қылы өрелі. Listen and circle the letter you hear. Заданияда емне депті? Listen. Округлите. Да, слушайте и округлите. И округлите. Ага. You hear. Мне hear. Ага. The letter here. Here бұл ұғу дегенді да түсіндіреді. Округлите те буквы, которые вы слышите, дейді. Okay, let's try it. Let's try it. 1 second. 1.38. 1.38. 1, Сіз ұғып жазып беріңіздер, кейін чек қылауыз, Проверим. Хорошо. Окей. Second, let me do it as well. E, E, 2, J, J, 3, Q, Q, 4, C, C, 5, B, B, 6, M, M, 7, V, V, 8, Y, Y, Окей, биринчисinde кайсы тамганы айтты? Эй? Жок, биринчисinde И деди. И кайсыл тамга эле? Биздин орусча Е. Е. И деди. Эй деди. Окей. J. Окей, кийинкиси J болду. Үчүнчүсү Q. J дегенде кайсы бири? Биринчиси же экинчиси? Экинчиси. Экинчиси, that's right. Кийинкиси? Q деди. Биринчи, экинчи? Экинчиси. Экинчиси, that's right. Q, 4. C деди, биринчиси. Well done, yep. Next one. 5 да B. B, that's right. 6-да N. N dedi. N. Men N деп айтам да. Мен N деп. M.
Мын айтты. Мын. Ага. N деп болду да. 7-де V. Yep, the first one, yep. H-де экинчиси wow. Why? Why? Ага. Why? Дай бир жолу угуп көрөлү, дай бир жолу угуп көрөлү, чтобы точно. 1.38. 1. E. 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 2. J. 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 3. Q. Q, well Q. done. 4. C. C. 5. B. 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 6. M. 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 M eкен, M. V. B. V. 8. Y. Y. Okay, well done, very good. Okay, now practice saying the phrases below with the abbreviations. Abbreviations бул именно кыскартылганы. Мисал үчүн, биринчиси, a personal computer. PS. PC. 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 Yes, PC. Бул The personal computer деген United Kingdom. Ау? Personal computer деген личный компьютер, ошону айтады. PC. 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 Go ahead. The United Kingdom. Кыскартылганы. UK болуп калабы. Yes. UK. The UK, yeah. The UK. United Kingdom. Улуу-Британия, Великобритания. UK. Жок. United Kingdom. Жок. Мен ката айтып атам. Ал Great Britain да. Бул Kingdom. United Kingdom бул Соединенное Королевство. King ошо королевство. Да, Соединенное Королевство. А Great Britain GB, Great Britain. Улуу-Британия. Kingdom. Окей, кийинкисин кылып көрүңүз. Сейчас. Это королевство, да? Да, Соединенное Королевство. United Kingdom. The European Union. The European Union. European Union бул EU болуп калган. EU? Yes, the EU. Бирок EU деп айтышпайт негизиненчи. The European Union деп айтат. Бул European Union деп эле айтышат. Бул эмне болуп калат? Европейский Союз, Европейский Союзду European Union дейт. Okay, try. Disc jockey. Disc jockey. Мен буну точно билбейт экенмин, эмне экен. DJ. DJ. Окей, DJ экен бул. Биз DJ деп айтабыз го, DJ дечи. Ошол экен. Disc jockey деп аталат. Да, интересно. I didn't know that. Okay, go ahead. A very important person. Ушул аябай популярный. Не деп коет? VIP. 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 Very important person. Очень важные люди дегендей. Очень важная персона дегенди түшүндүрүп коет. VIP. Кыскартылганы, VIP. Okay, go ahead with the next one. The United States of America. You say the USA. The USA, yeah? USA. Okay, the USA. The USA. Okay. Okay, the next one. No. Let's go ahead, Bucket. You try. Finish, please. Portable documents format. PDF. PDF формат. Very good. PDF. Мен китептин форматы PDF болчу. Portable. Portable деген көп колдонобуз PDF форматта. Ушул сөздү түшүндүрөт экен да. Аббревиатурасы болсо PDF,
Portable document The format. National Basketball Association. Association. NBA. Популярная баскетбольная ассоциация. NBA. NBA. Okay, very good. Well done. Very good. 1 second. We have finished here. A student goes to the London to study English, listen to the interview and complete her form. Form деген бұл форма, формат, бланканы толтыру, форма толтыру деген түшүндүрөт. Бұл жерде азыр, a student goes to the London. Nurgul, go ahead. Try to read and explain what we have to do. Эмне болушубуз керек экен? Бланканы толтырушубуз керек экен. Okay. Complete form дейт. Бұл студент Лондонға баратыптыр, английский окуганы. Интервьюну окуябыз и complete her form. Let's complete. Let's listen and complete, okay? Форманы. Өзүңүздөр черновой вариантын кылыңыздар, у себя. 1.39. Hello, are you a new student? Yes, I am. Sit down, please. I'm the receptionist and my name's Mark. I'm just going to ask you a few questions. Okay. Right. What's your first name? Darly. How do you spell that? D-A-R-L-Y. D-A-R-L-Y? Yes, that's right. And what's your surname? Bezerra. Bezerra. Is that B-E-Z-E-R-A? B-E-Z-E-R-R-A. B-E-Z-E-R-R-A. Okay. Where are you from? I'm from Brazil. Where in Brazil? From Rio. And how old are you? I'm 20. What's your address? In Rio? Yes. It's 350 Avenida Princesa Isabel. That's 350 Avenida Princesa Isabel. Yes. What's your postcode? Sorry? The postcode. You know, a number? Yes. It's 220111010. 2201110. Great. What's your email address? It's dbezerra@mail.com. And what's your phone number? My mobile number or my home number in Rio? Both home and mobile. My phone number in Rio is 55. That's the code for Brazil. 219-560-733. 55-219-560-733. Yes, that's right. And my mobile number is 07621-378-4511. It's an English mobile. 07621-378-4511. That's great, darling. Thank you. Okay, so you're in level 6. Your first class is on Monday. Okay. Окшодубу же дагы бир жолу угайлыбы? Жок, түшүнүктүү. Түшүнүктүү. First name ошондой эмне болуп калат экен? Фамилия. Наоборот, биринчи аты бар, First name, ат. Ушул жерде дагы бир Surname, фамилия. мындай деген түшүнүк бар. First name. Первое имя. Да, first name, it's your name. Сиздин өзүңүздүн атыңыз. Же жөн эле name болуп деле жазылат.
Кийин surname. Surname бул ошол фамилия. Фамилия. Еще говорят last name. Акыркы атыңар дегенди түшүндүрөт. Еще есть у нас отчество, Отчествоны middle name дейт. Американецтерде деле ошо middle name бар да, американецтерде. Жок. Айтылат да? Өтө редко. Например, визага подаваться эткениңиздерде ошондо сурайт. А так, мындай жөнөкөй жашоодо middle name вообще колдонбойт. Бул больше всего Россияга таандык нерсе. Именно по отчеству деген. Бирок азыр мындай тенденция бар. Дүйнөдө, мисалы үчүн, сиз эгерде бир бай бирөөнүн баласы болсоңуз, они просто имена говорят, да. Мисалы үчүн, бизде фамилияны айтканда, мисалы үчүн айтайлы, Кудайбердиева Бүбү Мария деп. Биринчи Кудайбердиева биздин уругубуздун мындайча айтканда аты келет, Ушул нерсе популярный болчу да. Ошо биринчи фамилияңы айтып, атаң ким болгонун көрсөтүп, анан кийин сен келесиң да. Азыр мир индивидуализма болуп атпайбы? Ар бир адам өзүнчө депчи. Ошондуктан азыр биринчи өзүң аты кетет. Мындай старайтесь, мисалы үчүн, не говорить Кудайбердиева Бүбү Мария, а наоборот, Бүбү Мария Кудайбердиева. Сейчас ошондой тренд дүйнөдө. Кыргызстанда это продолжается, там Бүбү Мария Тынычбековна, да, ошентип айтып. Бирок дүйнө давно... Да, давно уже мир перешел на то, чтобы говорить свое имя первым. Например, Нургуль деп эле, же болбосо просто Нургуль деп айтышат. Мындай, азыр сен каяктан келгенсиң, эмне кылгансың, мага койсо чоң атаң президент болсун, мага баары бир деген түшүнүк да, мындайча айткандачы. Сен кимсиң? Сен мага эмнени түшүндүрө аласың? Сенин личностьтиң мага керек деген түшүндүрөт да. Ошон үчүн сейчас говорить свое имя первым. Окей. Биринчисинде эмнени айтты? Кайсыл букваларды айтты? First name? P, A. Не деди? Мен ошо жакшы түшүнбөй калдым. Okay, what about bucket? Have you done it? Нет, я тоже мындай целым эле уктум да, жазып албадым, бирок мындай эле. Okay, let's listen. Listen it. 1.39. Hello, are you a new student? Yes, I am. Sit down, please. I'm the receptionist and my name's Mark. I'm just going to ask you a few questions. Okay. Right. What's your first name? Darly. How do you spell that? D-A-R-L-Y. D-A-R-L-Y? Yes, that's right. Okay, эмне деп туратын? Darly. Darly, yep. Ошондо по буквам, spell it please. How do you spell that? D-A-R-L-Y. Okay. Мен мынча жазып коюнчу сейчас. D-A-R-L-Y, Darly. What is her surname? Жазгандар болдубу? Безевия деди, эмне деди? Безера деди. Let's go, listen. Жазган аракет кылыңыздар эмнесин, анда. Мен жаздым, бирок азыр айтпайлычы да. And what's your surname? Bezerra. Bezerra. Is that B-E-Z-E-R-A? B-E-Z-E-R-R-A. Okay. Эмне дептир? W R двойной R экен го. Да. Бул жерде эмне деди? Бул жерде эле толтурган аракет кылайлы. Безерия. B-E-B. Жок. B-E-Z. R-R. I. A,
Bezerra. One Bezerra. Country кайсыл өлкөдөн экен? Бразилия экен. How do we in English, please? Brazil. Brazil. Brazil, yeah? Просто Brazil. Бразил. Yeah. Okay, Brazil. And what about the city? Кайсы город айтты ол? Okay. Yeah. Z. Where in Brazil? From Rio. Okay. Cambridge. No. What's the capital city of Brazil? Brasilia. Rio, dede? Rio. Ah, Rio. How old is she? How old is she? 40. Dedi. No. Let's listen. And how old are you? I'm 20. Yeah. How old is she? 20. 20. Yes. 20. Just 20. Okay. Okay. Let's go ahead. What's your address? In Rio, Yes. it's 350 Avenida Princesa Isabel. Okay. What's the number? 35. Yes. 35. 35. 350. Yeah. 350. 350. Yep. 350. And now let's listen the postcode. Okay, postcode. That's 350 Avenida Princesa Isabel. Yes. What's your postcode? Sorry? The postcode. You know, a number? Yes. It's 2201110. 2201101. 010. Great. Okay. Spell it, please, Nurgul. 220 11010. Что было? 11010. Yep. Okay. Let's go. And here. What's your email address? It's dbezerra@mail.com. And what's your phone number? My mobile number or my home number in Rio? Both home and mobile. My phone number in Rio is 55. That's the code for Brazil. 219-560-733. 55-219-560-733. Okay. Go ahead. 55. Yes. 218. 219. Yep. 56. 219. Yes. 9. 219. Yep. 219. 560. 560. Yep. 733. 33. That's right. Yep. Okay. Let's listen. Mobile number. Yes, that's right. And my mobile number is 07621-378-4511. It's an English mobile. 07621-378-4511. That's great, darling. Thank you. Okay, so. Okay. 76 76 21 137 8 45 1. Yep. 11. Yep. Okay. Well done. 11. Very good. Very good. Okay. Let me open the book. Сейчас я открою книжку.
Okay. Your homework, it's gonna be майларды өтөлекпиз биз. Биз нол жерде кылганбыз, 40 жолу. Ооба, ушул домашний задание бергенсиң да ошонучу. Окей. Домашний бергем, буну? Ооба. Хорошо. Мы тогда еще же не проверили его, да? Не проверили. Homework, page 7, exercise 4 болгон, да? Окей. Ал туруп турсун, эртеге текшерели. Сиздердин домашняя работа будет... Бул калат. Окей, муну эртеге кылат экенбиз. Окей, your homework is gonna be page 9, okay? Page 9. Полностью сиздерге. Биринчи заданияда classroom language, биз бая өттүк го, мисалы үчүн close the door, listen and repeat, мына экинчисин караңыздар. Сөздөрдү, фразаларды жазабыз. Бая өттүк го бүгүн башында. Андан кийин order the words to make sentences. Теперь по местам ставим слова. Мисалы үчүн don't I know, I don't know, түшүнүктүү эле. Кийинкиси circle the word with a different vowel sound. Vowel sound бул гласная, именно гласный тамганын звугу башкача болсун. Мисалы үчүн phone, oh, no, don't, nors. Кайсыл бири туура келбейт. Ошону өзүңүз келбейт. Мисалы үчүн айтайлы you boot to south you, кайсынысы туура келбейт, сами решите. Андан кийин бул жерде circle the letter with a different vowel sound. Бул жерде деле ошол эле задание. Train, H, J, G. Мисалы үчүн G, бул жерде конкретно видно. Бул жерде тоже выбирайте, который лишний. Бул жерде болсо listen to the dialogue at the hotel reception desk, complete the form. Бул кала берсин, айчекер жок бизде. Андан кийин бул сөздөр. Address, age, postcode. Бул сөздөр эмнени түшүндүрсө, өздөрүңүздөр которуңуздар, Окей. Окей. Ушул страница сиздерге полностью. Завтра полностью workbook менен иштейбиз, окей? Окей. Хорошо. Goodbye. See you. Еще же мы не решили, когда, да, будем встречаться? Эртегеби же уже на пятницу продвигаем? Эртең эле неме кылып койбойлу? Завтра, да, потому что в пятницу уже сизге туура келбейт. Окей, завтра тогда сделаем, хорошо? Окей, see you tomorrow then. Bye-bye, see you tomorrow. Okay? Bye-bye.